Sanibona. Ngiyathemba niyaphila nonke South Africa. I love you a lot. Mina umthulisi igama lami kwakaMotseki Sibongo. Ngizalwa nguNomsa Motseki noThemnkosi Makhobongwana. uNomsa ozalwa nguNomachule Fongolwane Mtshali. Ozalwa ngumkhulu uSlumko Motseki, bese kuthi ubaba tatami Themnkosi Makhobongwana ozalwa kaMpinge le kaMakhobongwana, ozalwa ngugogo uMamkhize Thandiwe uMamkhize. Mina ngikhulele nje KZN, ngikhulele eThekwini kodwa ngizalelwe eBaragwana hospital 1987, then ke ngabuya ngeza eCabazana la abazali bami bakhona eMount Elif la abazali bami abakhona, and ngahlala ke khona sesibancane nje. I think I was doing grade 2, yeah, grade 2 or grade 3. Sahamba ke abazali bethu ke bebetohoza ke ngapha eThekwini ke njoba sinyuka ke, and then ke from nje since ke ngikhulele khona ngifunda khona primary Glenaville High School Mqhele. Bekumnandi nje eziningi izinto ezenzakalile ke mesikhula ke singesiyingane, kodwa nje inkinga yami nje njoba ngenza le video iqale nje after nje silimala. It was 2015 September ngomhla ka6, khumbula kahle. Kwakumnandi nje futhi khona ipromotion, kwakhona DJ, kumnandi nje kuyi-event emnandi. Ngezwe nje ngesibhamu sasikhala la sasikhona kwenye indawo ekuthiwa ise-Claremont yobumnandi ekuthiwa ise-Uhuru. Kodwa ke isibhamu vele ke emalokishini siyakhala ebusuku. Then ke emva kwalokho kwakhona umfowethu engengize ngimbalule ngegama wayengitshela, ngisamkhumbula futhi wathi hayibo lesi sibhamu esikhalayo sikhala ngathi sidubula umfowini. Kwakumnandi ke nathi siphuzela, nami ngaphuma nje ngoba ngezwe la mfowethu because bayasha abangitshela manje hey bazama ukungibamba umthingo ngoba lo muntu is like bamazi ukuthi it was a police or constable. Uyabo, mina ke ngathi ngiphuma umuntu engangimbona umfowethu bazi kwakusekuyintatha ngibona yena esamile. I didn't know ukuthi kanti lo muntu usadubula because ngangiya kuyena straight umfowethu, and ngase ngiyadubuleka ke nami inhlamba ezangidubula ezilanga emuva 1 2 kuyimanje ngihleli ku wheelchair since ngalinyazwa uyena, inhlamba ezazu4 kusakhona eyodwa eselela kumina. But emva kwalokho ngaphaphama sengiphaphama esibhedlela esase RK Khan. Mase ngiphaphama lapho ngiphaphama kukhona abantu bomthetho, ngiboshiwe onyaweni. Mengiboshiwe onyaweni ngiyabuyisa ingqondo, hayibo sengiyakhumbula khona okwenzakalele. And then I asked one of unesa, ngisazi noma inesi ukuthi hayibo kwenzakaleni ubafo ngcine kwenzeka into ukuthi kwasho kwathi hayike ubafo udluliseliwe ulimele kakhulu yabo. Okay, it was fine. Mase ngiyabuza ukuthi hayibo ngaboshwa manje kwenzakalani. Then labamaphoyisa lawa ayengibophile basho bathi hayi ngazi ukuthi sinecala, bakhuluma something nje engayi-understand yabo leyo nto. Okay, emva kwalokho kwafika ke abazali ke sebetsheliwe ukuthi ngivukile ke, base abazali uma wami wahamba nomunye umalume alale ngokuthula ongasekho yabo. So bazali ngiyabona ke vele ukuthi no ngathi kuneyinkinga ekhona yabo lonto, mhlawumbe isonto laseliphelile futhi yabo lonto. Kanti umfowethu kuthiwa washona ke ngesikhathi sisuka lapho ku-incident sayakadabeka, sasuka kadabeka sase se-RK Khan. Mina ngangithule unconscious, mina nje umuntu wakuthiwa nje kuphelile ngami, yena umuntu wayekhuluma, and then kwathiwa ke wagcina kushona yena ke, then nami ngoNkulunkulu ngavuka ke uyabo. So
mase abazali ke base bayashokha ukuthi hayibo umfowethu ke ugcine eshonile and usengcwatshiwe umfowethu wangcwatshwa ngomhla ka 12 September it was kuyi birthday kama wami ngcwaba umfowethu lo odutshulwe ilo bhuti lo mina ngimazi lo bhuti angikaze ngihlangana naye ngaze ngixabane naye and mina vele ngangahambi nanomfowethu ngalesi sikhathi yenzeka lento mina ngangihamba nabafowethu ngayizwa inhlavu ngaphuma mase ngiphuma nami ngafike ngadubuleka salala kanjalo mase ngithola kwi statement esibhaliwe laphana uthi lo mfethu kuthiwa ngasasizama umhlasela noma sizama ukubamba inkunzi or something but into yayisihlanganisa sobabili but wayingazi mina ukuthi mina ngumfowabo ngoba ngakubhalwe lapho i statement like a friend or something uyabo lonto esasimhlasela yonke into mengizwa kuthiwa umfethu ngathi inhlavu was more than 7 or 8 ayimdubule ngazo ngoba vele inhlavu zayiqhumile mina plus nalo 4 wami yayizwa shooting nje it's almost over 13 inhlavu ayisidubula ngaso kodwa lo muntu kuthiwa umuntu omthetho uyayizwa lonto so emva kwalokho ngahlala I think almost 6 or 7 months esibhedlela ngehla ngenyuku eArkhikani ngiboshiwe ngiya kwifizo abantu nje bazongazi mina ngumuntu nginganake ngumuntu angazi isigebengu yonke lonto even abasekhaya ababefika bezongibona bebesuka emakhaya le Eastern Cape bafika lana baze bafika emakhaya ibhlungu lento bafike baspreada I message wrong nabanye basemakhaya bathola I message wrong ukuthiwa thina siyigebengu thina sasihlasela iphoyisa kwasho wacima mina ngiyayikhulumela ke mina ngumthulisi yes sizenzile izinto njengabafana mhlawumbe ezoganga kodwa I never kill anyone angaze ngibe isigebengu ngibamba inkunzi omhlambe kenze kwenzakaleni uyabo so into engizizele lana ukuthi ngizoclarify ukuthi ibhlungu lento ngoba since ngalimala ngiyehla ngiyenyuka ezibhedlela ngempilo yami and mina ngalimalela into engekho ngisho ngathiwa mhlawumbe babexabene nomfowethu ngendlela babexabene because ngathola ukuthi kuthiwa babexabene nomfethu hayi ngalolo suku ngosuku a week or 2 weeks before enze lento kwenye indawo wase lo mfethu lo wasidubula washo ukuthi uyamlandela lo mfethu and futhi uzomthola ngoba phela yena uyiphoyisa and uyadubula and lo baba lo owasidubula ngiyalazi igama lakhe angaze ngikhulume nawe ngiyamazi ubesebenzela kaDabeka kuthiwa manje usasebenzela le ko Hillcrest kuyimanje kuthiwa abantu bafika beIPD babefika kumina sengiphumile esibhedlela ubaba uthu India nobaba IPD baseThekwini babe investigator lelo cala mina icala bengakaze livulwe icala for estate ngathi ngiyezwa kuthiwa ngazi ufakaza abukho lo muntu angazi noma wabosha noma kwenzakalani uyayizwa lonto mina 6 months ngihamba esibhedlela ngiyisibosha ngiboshiwe ngathi ngesinye isikhathi sesiya kuthiwa siya eAlbert kuyimanje angaze ngilithole mina usizo empilweni yami namanje ngisakuyilicheck sanani inhlamvu enye sakhona la enqeni enye ngaze ngafusa ukuthi ngicela bangikhiphe yona eArkhikani ngihamba izinto nginenkinga eziningi engihlangabezana nazo since ngilolo yasuku nginabantwana engakwazi namhlanje ukuthi ngiba provide ngendlela because I'm not working ngistrugglisha ngale ndaba le namhlanje uma wami une trauma since wenzeka leyanto umfana wakhe wabulawa umfana wakhe omunye wahlaliswa ku wheelchair akho cala akho umuntu waboshwa ngazi ukuthi nje kwabulawa izinja ngicela nazi ke ba South Africans ukuthi thina sihlukumezekile kodwa ekugcineni mesithi thina siyakhuluma siyasatshiswa kuthiwa hayi bungayikhulumi lento uzobulawa kwasha wacima ibhlungu lento eyenzeke empilweni yami ngoba nginezinto eziningi manje isibhedlela kunezincwadi ngihamba lezi nalezi izilonda zivela true isimo sami lesi uyabona nansi iwheelchair nansi ngihamba ngayo kuyimanje ngisekhaya but ngiyazi ukuthi vele mhlambe uzophinda ngithumelele ngabantu o mhlambe noma mhlambe kanjani but angaze ngixabane naye angimazi ngisho umazi ebusweni kuyimanje angimazi
but sengiyamazi ngoba abantu babengitshengisa abamazi abafethu efonini kodwa ngikaze ngihlangane naye ngikaze ngimthuka nganze ngenze lutho ebengifisa ukwazi ukuthi entweni enjena kwenziwa kanjani ngoba sekuyophela almost manje from 2050 10 years usiyophela and ubulungisa ngaze ngikuthole and i-state sangibopha ngehla ngenyuka emva kwalokho kwathiwa hayi icala liphelile ngakhunyulwa ngadedelwa ngaqhubeka nje ngayi patient njengamanye ama patient kodwa isithunzi sami sicikeleke ke phansi mina la engikhona kuyimanje la emakhaya mengifikile ngihambe lento zabantu bangibuka nje like angisigebenga ngazi ukuthi mhlambe ngobani kuthiwa umuntu wesithina sahlasela iphoyisa kwasha kwacima wavutha abantu base South Africa izwe siphila kulona libhlungu ngoba manje asikwazi nokuyikhulumela umzali wami kuyimanje uyehlu yenyuka uyazama akasebenzi kodwa egcineni walinyazelwa mina umuntu omdala ekhaya bengizama ngisebenza ngikwazi ukuthi ngibeke isinkwa umfowethu naye wezama esebenza ukuthi akwazi ukubeka isinkwa naye ngeke ngimkhulumele ngoba ube nawo amaphutha akhe and amaphutha akhe wejezelile amaphutha akhe mina ngenzeni ngihleli phansi kuthi manje abantu abaningi bangibalikela zonke ezinye izinto abanye phela omunye umuntu uzwa leyo nto bese kubiza ngaleyo nto kuyimanje ifamily yami le enyaka baba abangifuni ayikho nento abangisupporta ngayo ngobani kuthiwa thina sizigebe ngoba nakuhlala koThekwini kungani bantu base South Africa nisijejisela ukuthi abazali bethu basuka emakhaya bosebenza koGoli nakoThekwini bahamba nathi thina sikhulele khona emalokishini kunezigameko zakhona ukuthi ngisho ungenzanga lutho ucabane nomuntu ugcina sowulinyazwa ugcina sowulentoza masubuyele emakhaya bayakunyuka kube ngazuthi wena awuyena umuntu noma mhlawumbe kanjani even mina la emakhaya ayikho into engayenzanga uma wami ayikho into angayenzela umphakathi mina ayikho umuntu ongangazi la emakhaya esikhule naye kodwa mina namhlanje ngibuka njengomuntu ongazi ukuthi uyayideserve lempilo ayiphilayo angaze ngibuthola ubulungiswa ngokulinyazwa kwami angaze ngibuthola ubulungiswa ngokubulawa kwamfowethu umthokozisi kubhlungu okwenzakalayo ngoba yena lo muntu yena usaphila usayiphilela impilo yakhe and siyathreatenisha ukuthi mengase kuthiwa ngiyalivula icala ngizodutshulwa noma mhlawumbe ngizobulawa kubhlungu ngoba vele mina engimdala nginabantwana umfowethu wayinabantwana abawu2 abashile kuyimanje labantwana laba abanababa mina efanele ngaba ngiyababheka mina nami ngiyazama ngendlela yami uma wethu osele akasebenzi so iminto bengifuna ukuyibuza ngicela ningisize ukuthi kulesimo ezikanjena wenze njani ngoba egcineni kubhlungu hlale ngikhala every day ziningi izinto ezenzakala engeke ngiyichaze la through kule process engidlula kuyona I almost lose my life angaze kodwa ngizama ukuzibulala angaze ngizama ucabanga ngisho nokuyibulala kodwa bengihlale ngizama each and every year ukuthi ngihamba ibhedlela angikwazi ngisho ukuhlala nabantu kahle angikwazi ngisho ukuenjoya nabantu because nginezinto ezinkinga through njoba ngalimali angaze ngilithole usizo yezwa angikaze ngithole umuntu ozothi hlale phansi nami athi afuna ukungisiza ngiyazama ukuthi ngithole abameli ukuthi ngingale anginayo imali bengicela ukubuza ukuthi umuntu onenkinga ofana nami wenze njani ngoba egcineni ngeke ngikwazi ukuphumula ubulungiswa bungekho abantwana bakhulile manje bayakhula bayangibuza and nami kubhlungu impilo engiyiphilayo mengibona isimo sasekhaya nami ngazi ukuthi yazi ngaba at least mhlawumbe nami kube ngiphakeme ngaba ngiyakwenza u1 no2 no3 anginankinga nabangishiyile anginankinga nabangikhuluma kambi kodwa ngiyazi ukuthi mina angikho perfect
but ngiyazi ukuthi angikaze ngimbulala umuntu, angikaze ngibambe inkunzi, angikaze ngizama ukuyijeka imoto. Mina esesikhathi ngangikwazi ngisho ukushayela besilimaza nomfowethu bengazi ukushayela bengangisho license. Uyezwa ukulimala kwethu ukuthi nje besiphuzela sambe neimoto siginqeke neimoto kube yileyo nto leyo. Kodwa le yokulinyazwa ngumuntu kwabhlungu kanje njengenja, nanamhlanje ngibukeka njengomuntu owayideserve lento eyenzeka, kodwa abantu abazi. Manje ukubhlungu abasekhaya labo esibathembile ibona abantu abahambe bespreada ilentoza information engekho. Laba babefikile bezongibona bebona amaphoyisa, mase ngifika laphana bangibukisa okumuntu oyesigebengu. Ngithi ngiyachaza abakwazi ukungimamela ngoba egcineni bangilwisa nangolwimi. Ulwimi lelo ngilikhulumayo ulwimi esalifunda mohambile umncane uyofunda ko China. Obvious uzosuma usubuye umdala ngeke ungasikhuluma isiChina, kodwa ngiyathetha, ngiyakwazi ukukhuluma isiZulu. IsiSuthu angisazi, ngiyasizwa, kodwa mina uma wami umSuthu. Akulona icala lami lelo ukuthi mina ngazalwa nguMotseki, ngazalwa uThemnkosi wakaMakhobongwane, ngazalwa uNomsa wakaMotseki, ugogo wami uMamtshali ozala uma, ugogo wami uMamkhizi ozaba ubaba. Leyo into leyo akuyona inkinga yami leyo. Mina ngomunye umuntu engifanele nami engaba ngikhulisa abantwana, nami fanele ngaba ngiphila ngendlela eright la emhlabeni. Cela ukubuza abantu mekunje kwenziwani, because lento iyangilimaza and yazi ingilimaza kakhulu ngoba iya ngokuya namanje ngithi ngiyafika kusakhula into eyodwa. Angikaze lo muntu akaze nangelodwa ngixabane nalo muntu lo owasilimaza, kodwa wasilimaza wasidubula. Kodwa yena usaphila, usasebenza emaphoyiseni, impilo yakhe isa right, ubulungiswa abukaze kube khona. Shuthi fanele ngenze njani nami ngenze lento abayenza ukuthi wasidubula. Senze njani ngenze njani? Lento yangilimaza ngoba mengibuka uma wami ngendlela alimele ngayo, ngibuka izingane zami ngendlela ekwenzeka ngayo. Manje is like mina ngathi ngumuntu oyisahluleki. Ngiyacela ukuthi ningisize ukuthi ngenze kanjani ngoba nami ngiyasaba. Manje ke njoba vele ngiyabonakala uyangazi vele lento engikhulumayo bayayazi, akekho umuntu ongayazi le eClermont bayazi ukuthi kwenzakalani. Angikho perfect, but ekugcineni I didn't deserve lento abayenza. Namhlanje ngihlala ngingedwa almost 4 years, ngihlala ngedwa ngehla ngenyuka, akekho ngisizayo, ngishika amakhansela eThekwini ayo ngiphikisa, akho lutho mina with disability le abangifake kuyona engitholayo usizo. Kade ngqonqoza ngapha nangapha, ngizama ama learnership, ngizama ukufunda online, nginazi certificate, nazi izinto ezingathi mhlambe ngakwazi ukuthola amatoho, kodwa akwenzeki. Ngobani? Egcineni thina esilimele sibhekelwa le. Yes, ngiyacela ukuthi ngisize ukuthi ngenze kanjani ngoba ngiyadinga ubulungiswa. Istate sangihlukumeza istate, sangihlukumeza istate, sangihlukumeza istate bengibopha ngiboshelwa into engekho. Yes, igama lami kuyinamhlanje kwabanye kusayilokho mengikhama ukuthi ayisigebengu lesi. Angikaze ngibe isigebengu, mina ngiphilile nabantu, ngingumthulisi. Igama lami mina ngumthulisi, mina ngikhuluma ukuphila ebantwini. Kodwa ke le bengithi angeke ngiyikhiphe ngoba sekuyophela mhlawumbe 10 years. Hlala ngento nje bengibuza ngehla ngenyuka kubhlungu. Ziningi izinto ezenzakalayo personally engenze ngidisclose lana. But ngicela ukubuza ukuthi kulesimo esikanjena ngingenza kanjani. Ngiyacela ningisize. Kuyimanje njengoba ngikhuluma la, I know ukuthi mhlambe khona vela kade ekuzama even nangemithi nangazonke izinto, kodwa ke I'm willing ukuthi ke noma ngathiwa kwenzakalana empilweni yami, but ingane zami will know ukuthi iyasukela phi lento. Akekho omunye umuntu oyisitha kumina.
umuntu oyisitha kumina isitha ilo owasilimaza ilo wadubula umfowethu ilo walimaza mina umfowethu babexabene nabo okay babengasolvana ngendlela babesolvana ngayo kodwa ku right yini ukuthi adutshulwe more than 8 bullets engaphethe lutho engenzanga engadubuli yena ku right yini mina ukuthi ngidutshule nakhona la ngemuva mina ngidutshula inhlavu la ngemuva la yashaya phuma la yaphumesa la ku spinal cord la kuthiwa wangidubula sengiphansi le ezenga nansi sakhona la isa evidence isakhona namanje le ezinye zakhishwa le archaican angizazi zayapi ifile yami I've got my file because ifile yami ayikhiphela ukuthi ngenze sure ukuthi each and every time mengiya esibhedlela ama record amakhona because nga inform ukuthi vele ama file bawashintsha khathele ukuthula manje khathele arata die ngokuthi abantu bazi ukuthi kwenzakalani mina ngikhathele ukuthi mengiqhamuka lapha nobukeke kwesigebengu ngibe ngishizila ngihlamba phansi ubhlungu manje ngihleli la mekufanele ngiphume ngiye lapha ngoba isemakhaya indlela zihambi kahle kumele ngimemeze kumele ngicela ngihlale ebusuku lonke mengekho umuntu ngihlale ngedwa yezo but ekugcineni ngene ezibhedlela nakhona esibhedlela ufika angasakhuluma kakhulu ikona nje bengifuna ngikwazi ngalinyazo umuntu yasho ukuthiwa uMadlovu umuntu yasho ukuthiwa uMadlovu uthiwa futhi abamazi ukuthi hayi usebaqedile but ke mina kubhlungu ngoba egcineni impilo yami yalinyazwa nguwe ngaba ngikude mhlawumbe namhlanje ngaba mhlawumbe kungcono ngokwempilo yami namhlanje ingakho it's fine bengifuna ukubuza ukuthi ngenze kanjani manje kuphe engifuna ukwenza because sengizamile ukuthi ngizama ukuthi hayi ngiyazama ukuba happy ayikho into engijabulisayo ngisho kuthiwa mhlawumbe abantu ba happy mina kuba khona into ezongicindezela through le situation engikuyona uyabo but kulungile nansi i-wheelchair ngihamba ngayo nansi bayangazi abangaziyo uyabo leyo nto baningi abangishiye mashiwa abantu engibathembile abanye kodwa anginankinga because vele egcineni inkinga ngeyami uNkulunkulu unami ngiyabonga uNkulunkulu uhlale nami ngihlale ngikhuleka ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unami